In vandag se nuus 'n hofbesluit waarin sekere regulasies tersyde gestel is, het wildprodusente in Gauteng verlig. Dit volg nadat die Gautengse Departement van Sosiale Ontwikkeling, Landbou, Landelike Ontwikkeling en Omgewingsake besluit het dat wildprodusente in die provinsie nie meer springbokke op die Springbokvlakte mag aanhou nie. Die rede wat aangevoer is dat hulle beskou word as diere wat buite hul natuurlike verspreidingsgebied aangehou word. Die Hooggeregshof in Pretoria het egter beslis dat die bepalings nie reg toegepas is nie en dus nie in hul huidige vorm afgedwing kan word nie. Hierdie beperkende voorwaardes oor die besit en bestuur van sekere wildspesies moet nou ook hersien word. Wildprodusente en die organisasie Wildbedryf Suid-Afrika voer lankal aan dat die regulasies onduidelik en moeilik toepasbaar is. Ons hoor wat Richard York, uitvoerende hoof van WRSA, hieroor sê. Nou die punt kom neer, ons het sekere lede wat al vir die laaste 30 jaar met hierdie wild boer. As dit onreëlmatig was of onlewensvatbaar was, hoekom sou hulle dan vir 30 jaar aangegaan het met hierdie spesies? So die spesies kan aanpas, die spesies kan daar voorkom en inteendeel hulle doen baie goed. So ons het gevoel hierdie wetgewing was totaal en al onregmatig geweest en dit was 'n onregverdige vereiste gewees om wildsboere om te sê, raak ontslaaf van die spesies, want as 'n wildsboer moet jy gaan diversifiseerd wees. Hoe meer gediversifiseerd is jy, hoe sterker is jou besigheid. En dit was Richard York van Wildbedryf Suid-Afrika. Die pluimveegroep Astral sê sy winste het herstel, hoofsaaklik danksy laer voerpryse. Volgens 'n berig deur AgriOrbit het die maatskappy beter gevaar na 'n moeilike tyd van hoë insetkoste en druk op marges. Astral sê voer bly die grootste koste in die hoenderbedryf en dat die daling in graanpryse dus 'n groot verskil gemaak het. Dit het produsente gehelp om kostes beter te bestuur en winsgewendheid te verbeter. Astral het 'n bedryfswins van 1,21 miljard rand aangeteken, met inkomste wat met 11% tot 11,9 miljard gegroei het. Die organisasie se hoofbestuurder Gary Arnold het tydens 'n mediasessie gesê, kleinhandelaars verkoop ook meer hoender, aangesien bees- en varkvleispryse aansienlik gestyg het. Dit, tesame met hoër hoenderproduksiesyfers, het die bedryf bevoordeel. Hy het gesê daar is wel steeds uitdagings soos beerdkrag, hoë logistieke koste en onseker marktoestande, wat die bedryf kwesbaar hou. Astral se fokus is nou op kostebeheer en groter doeltreffendheid. The National Department of Agriculture has formally scrapped the foot and mouth disease management areas in KwaZulu-Natal. The initial purpose of the DMA was to impose strict controls on animal movement to prevent livestock from spreading the disease. Producers were only able to trade within the DMA and under certain conditions. According to Dr. Frikkie Maria of the Red Meat Producers Organisation, the scrapping means that producers in KwaZulu-Natal can now operate under the same measures as the rest of the country. According to Angus Williamson, the provincial RPO chairman, they have been calling for the DMA to be scrapped because it is impractical. Role players have also questioned the effectiveness of the control area in truly combating the spread of foot and mouth disease. Williamson says producers have lost millions of rand because they could not trade normally. The repeal of the area means market access will improve and there will be less administrative red tape. The South African wheat import tariff triggered to a tariff-free rate of R0 per tonne on 12 May, following continued increases in international wheat prices. According to the South African Cereal and Oilseed Trade Association, SECOTA, the trigger was driven specifically by the rise in the 3-week moving average price of US number 2 HRW free on board wheat. This latest trigger occurred only 8 weeks after the previous trigger on 17 March. The previous zero tariff was published in the Government Gazette on 15 May,
resulting in a delay of approximately 40 working days between the tariff trigger and its implementation. Industry bodies, including SECORTA, have submitted a proposal for an alternative implementation methodology to reduce this delay to 10 working days. The delay and uncertainty surrounding the timing of tariff implementation remain a concern as they affect wheat tradability. The newly triggered tariff-free rate may also have broader market implications for the local wheat industry. If the zero rate remains in place into the new marketing season, wheat imports will enter South Africa duty-free. Die wildbewaringsinstansie Kango Wildlife moes vinnig optree toe ernstige vloede hulle fasiliteite naby Oudtshoorn in gevaar gestel het. Die onlangse storms in die area uit damme laat oorloop en die Grobleraarsrivier wat deur die reservaat loop het sy walle oorstroom. Heelwat van die wildhokke en kampe is beskadig, maar die diere kon betyds vooraf verskuif word. Kango Wildlife is een van talle organisasies wat groot skade gelei het weens die onlangse stormtoestande in die Wes, Suid en Oos-Kaap. Die publiek kan vrywillige bydraes maak om te help om die reservaat en sy fasiliteite weer op die been te kry. Besoek gerus hul webwerf vir meer inligting. Die erge storms het ook groot skade in die Wes-Kaap veroorsaak. Volgens True Cape en Hortgrou is paaie, boorde en kraglyne beskadig. 11 mense het al lewens verloor en miljarde rande se skade is aangeteken. Verskeie kragpale het omgeval en meer as 300.000 ton uitvoervrugte lê in koelkamers wat van krag afhanklik is. Volgens Colin Duiner van die Wes-Kaapse Rampbestuursentrum is meer as 2000 mense dakloos gelaat en is honderde ander op die Weskus en tuinroete geaffekteer. Vroeër hierdie week was gebiede soos Ceres en die Oeverberg nog sonder krag. Die provinsiale regering is tans besig om die skade te assesseer en prioriteitslyse op te stel. Premier Alan Winde het tydens 'n media-sessie gesê damvlakke het teen Maandag met gemiddeld 21% gestyg, met talle damme in die Brede Rivier opvangsgebied wat vol is. En dit is dan vandag se nuus.